Biyag ti tao. Biyag ti tao. Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasayat latamot tatang. Da kayo ngay. Kumusta kayong kadagiti apo ko yo? Ay na, nasaya at kami lataa, anak ko. Always healthy. Ken siyempre, always happy. Nga oray kanayon kami amailiw ken ka, anak ko. Nasayat nga rin no kasta tatang. Ay, wen, apang iso tihawag mo, anak ko. Kwa, nadadail nga men, tay kutsyon, dagiti anak mo. Ket gumatag ako maitibaro. Ken tay kamada, madadadail san. Ha? Ni, kat no kagatgatang nga di napan atawan ti kamakan kutsunda. Ay na, nagdawil da nga rod a maturog. Ken pagayayaman da nga men. Aglag-tulag-tu da. Di damit amaw ti maanawa. Jakmet nga rod kayat nga umtan ida, anak ko. Tapat-pat gek dagiti apu ko. Ay, umtan nyo ida Di yu spoil din dagiti apo ko yu, tatang. Ay saan Kaasi damit, anak ko. Kahit kasanaw. Kaanaw nga ipawit mo, tigatang ko iti kama, ken kutsyon, dagiti ubay. Sige, agpawitak no bigat, tatang. Apay, di ka makapawit itaya, anak ko. Adda trabaho, tatang. Ay, sayang. Sige nga rod. Basta sa paem tao nga ipawit. Wen, I love you, anak ko. Auntie Sylvia, kwarta man. Ikatang mikan ni ading ko iti tinapay. Huh! Nilulom ati pagdawatam. Ta, iso na ti pawpawitan ni nanangyo. Dinakto pa'y pawpawitan nga ka na yun. Santo lang mangtad no agdawatak. Imbes nga regular kumamat nga kan nakiti binulan. Awan ka no mat kwarta ni Lolo, auntie. Ada, imposible nga awan. Agawin kayon. Nagbabangsit kayo. Nagmumursang kayo. Yan kayo man nagdigos. Awan ka duwami ije balay, auntie. Awan da lolo ken lola. Dakal kan siya. Amo mo dararamidem. Ala, agawin kayon. Iawin mo ni adyang mo. Digusam. Nagmumursang kayo nga nagaangdut kayo. Ala, agawin kayon. Dakay, agluto ka man iti Di ka man baon na bakbagatan. Tanapudot ti ulaw. Naaba ka kiti sugal. Sika lang ay tinabak. Agpadata lang Di ka nga rod baon na. Tamadi timod ka. Aglaladutak mga ron nga gunay. Tamadi matimod ko. Iso asikat aglutaw. Ay, masaduta ko na magan. Awan mutlat mailutaw. Danom lang ti luto mata pagkapay. Masaduta. Maturog akon. Lolo, mabisin kamin kan ni ading ko. Awan bagas ama iluto. Hingkay bagakin ni Lulam. Saan asyak tiragregam? Tanaputot ti ulok, Zia. Ha? Ala, panawan nagnitoy. Takayat ko, taginana. Ay, madurog kayon. Awan makan. Ha? Mabisinan ni ading ko. Nasakit ka no ti tiyan na, Lola. Ayun ka pa inuman iti danom. Ikami ti asukar ti danom nga inuman na. Kanuray si ka. Uminom ka iti daw. Tapno mabsog ka. Agbusog kayo iti danom. Lola? Awan kwarta tayo nga ingatang iti makaan. Saan ka di nagpawit ni nanang iti kwarta tayo? Saan nga raud? Sagpaminsan mo lang agpawpawit. Nagpawit, nagbaset.
Ay, panagi na namanan. Agid da ako na. Nasakit ti bagbagik. Kan maulawak manan. Kanayo na ka maulaw. Kan naglaka ka mabannog. Ay, kailiw ko nagiti anak ko. Kaya't ko idan ang makita kan maarakop. Ngaman yan. Ib-ib turak ti iliw ko kadakwada. Tapno maipaayak iday tinapinta sa masakbayan. Ha? Ni Paulo ti mauawag iti messenger ko. Hello? Paulo? Hello? Kathy? Kumusta kan? Kastoy, kalkalpas ti trabaho. Saan ka di makadisturbo? Saan, Paulo? Kathy? Kumusta ti datdaton kung ayat ken ka? Talaga ka di nga wanam namak ken ka? Paulo, sana ka may bagay kan ka. Baro ka. Idinto ta siyak, kat may sa-single ma'am. Amo mo tinapalabas ko saan ka di. Namidwa na kirelasyonak. Ngam pinanawan dagiti amma dagiti duwang anak ko. Ay ayatan ka, Kathy. Urian niya pa'y tinaglabasam. Maawat ko dayta. Amumot na nabayagan niya gayatag ken ka. Awan pa'y anak mo idi. Inayat kan, Kathy. Paulo, Please. Ayatan na kumamat. Si kalaang ti babae anak karik na akit ikastoy. kwa, mabainak. Sana ka maikari. Ulitek, Kathy. Ore asino ka pa'y. Ayatan kan tulata. Ngam, maawat mo ka di dagiti duwang anak ko, Paulo. Wen, Kathy. Nakasaganak amang ibilang kadakwada. Kaspudpud nung anak ko. Tano asino dagiti napatagken ka. Napatagdamot din iti biyag ko. Paulo. Ay na, Kathy! Narigat ti awan love life na. Abay, di ka masikuran nga awan ka ginginantil na? Saan ka maburi? Gigi. Ay na, karbangam ti agayat ken paayat, friend. Saan ka puta single ma'am ka kat awanin karbangam nga agayat ken paayat? Kasapulam na ita. Nagboring kaya ti biyag nga awan love life na. Kasla, awan usar ti puso no kasta. Mabutengak nga minan ang makirelasyon, Gigi. Ay na, nabayagan nga maamom ni Paulo. Nasingpot na dya abaro. Patsik ang maawat na dagiti duhan niya anak mo. Ay na, no siyak ti saludsod man niya. Boto akin ni Paulo. Saan pa ababairo dahin dyan? Saan akas ka dagiti daddo maalalaki? Gigi. Sige kit din. Go, 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 Kathy! Panawin mo tapno si kaswam ti love life mo. Sang butem habang ubing ka pa'y. Kaanong tupay ang makiasawa ka ngay. Into nagkabaw kan? Sika talaga. Basta no siya, boto akin ni Paulo. Kaya't ko launa yung parakan ka. Nasingpat day jay, friend. Tatang, kwarta yuman. Amok nga, pinauitan na kayo ni Kate. Awanan nakimusain. Ni, naigatangan yung manan ngay. Nangigatangan nyo nakimos iti sugal Anya? Naintadyo ko makanyak, di ada ko maingatang ko itinaymas nga si Danyo. Patpatyamat. Si kapay mag Silvia. Awan pa'y tinungpal mo akarim nga oray na minsan lakuma. Iti pinawitan na ka ni Kate iti kwarta. Kunam nga ilibrida kamay. Awan mo't apulaos. Namin adon a pinawitan na ka iti kwarta.
Ngam di da kami pa'y nailibre iti uray sagbabain tila nga ice cream. Nakaado kayo manan iti saon. Ipulong kayon to pa ni Kati. Ibagakti pa nagsugsugalyo. Ay, agtala ka man. Kunamadlat saan kamit asugadura. Ha? Di ka man kundi pulong iti kapsat mo. Tagpapada tayaw aman nugar, Silvia. Awagan mangkiti ni Kati lakay. Apay aya. Ibagam nga agsakit ka tapno pawitan na ti kwarta. Ibagam makanser ti sakit mo. Ken ibagam nga umadanin ti apit mo. Nga dantaning ti biyag mo. Alya. Apay ngay asyak. Sika. Anya? Ibagak nga agsungsung abkaan. Tapno agpawit adagos iti kwarta. Ay sana, di mo ibagbaga ti kasta tamang ano lahat nga gawid. Ay wala niya. Wala. Ibagak latan na disgrasya ka. Anya? Natinag ka. Ibagak ngay muli ka itinyaw kat natinag ka. Kat naituggal ti ulam. Anya? Ha? Inton pumodnaw? Saan? Saan ka nga umululi itinyaw tapno saan apungudnaw? Bakit? Nagkapuam, Kati. Napanak nagpawit iti kwarta. Imawag nga ni tatang. Nadisgrasya ka no ti inak. Apay? Natinag ka no itinyog. Anya? Ala, Kat, kumustan? Adda ka no pala di ospital. Ay, sus! Ay, sapay delikado no babakit kinlalakay ti madisgrasya. Tanalaka ma-fracture dagiti tultulang da. Wan nga ro, Gigi. Kat, kumusta mo tan dagiti anak mo? Nasayahat da ka numot ko na ni tatang. Oh, Kat, kasano? Matuloy ka kading agbakasyon ita? Agawid ka di Pilipinas? Saan sapay lang? Sayang ti pamasahik nga agawid. Ipawit ko langan nga usaran dagiti anak ko. Isuntumot lang ag-extend iti kontratak. Saan ako ngagbakasyon, Gigi? Kahit mano timpawit ni Katay. 10,000 pesos. Sa 6,000 kanyak, 4,000 matkan ka. Nagsaur kan? Agudwata. Ay, siyak ti ama. Iso ama sapol nga ado ti kwartak nga musika. Nan, yag mo nga rodan tanay. Aggagatulan ti imak nga agtaya. Lola, anyat balunan mi ija eskwelaan. Ay kutin na po ya. Adamot itlog si Danyaw. Itlog aka na yun ti si Dan mi. Makaumamot ti itlog, Lola. Ay, siya Di ka kundi pili ti si Dan. Tedi da kami ti ubeng. Kamutilat kan kanan may. Bautan da kami dagiti dadakkel may nagreklamo kamay. Apay, kayat yu ti mabaot. Sana, Lola? Nukas ang around, anusan niyaw na niya tagda. Di kay kundi reklamaw. Tawan impaw 8J inayo a kwarta. Dara sa mading. Tapno saan tamala daw iji pagadalan. Oh, Zea. Ha? Ape magmag na kayo mapanag-eskwela. Awan nga min pagplete mi, Tata Paulo. Anya? Ay sus, mabanog kayo Sapay, adayo ti pagnain nyo. Hala, umay kayo. Tay palugan kayo. Wen? Ha? Ala, awan pagplete mi. Mabit lang Oh, adoy. Kwartayo iti kapsat mo. Pagplete kan pagmerindayo. Wen? Ha? Ay, agyaman na, Tata Paulo. Friend, ada nasagap ko adamag. Ha? Anya day ta, Gigi? Saan mo't kanugaya man na disgrasya ni nanang mo? Anya? Kanayon ka no, ti panagsugal da. Inal daw. Isugsugal da ti pawpawit mo a kwarta katakwada. Ha? Kat dagiti anak mo, kaslada la pimpiman. Pisang-pisang ti badbado da. Kasla saan da ka no amas asikaso anaimbag. Tanakadungtong rit da. Anya? Isa pa nagkunak, friend. Nasaysaya at siguro nagawid ka pa Tayong kakitaan dagiti anak mo.
Nakakaasi matagiti anak ko, Paulo. Agpakpakaasi pakikit-kitam ko maida no da oras mo. Wen, di ka matanagan. Talaga kas tatar aramida. Awan sa bali pangital ka kadakwada. Takas tamot nga ron dagiti dadakkel ko. Kanuray ti kabsat ko. Ala, di ka matanagan. Aramida tibilin mo, Kathy. Agyamanak, Paulo. Ay, agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport, Paulo. Kailiw ka ngamin na makita iti personal, Kathy. Ay ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Paulo. Agpaiso? Aklunan na kon? Wen, ngamin, nabayag matan na nagdaton ka kanyak. Kat agayatak matan kan ka. Oh, agyaman na, Kathy. Ikarik, si kantulaan ti babaeng ayatak. Kat karaman ditan dagiti anak mo. Ipatag ko ida. Kat ibilang ko kaspudpud no nga anak ko. Nay, ape anagawid ka, Kathy. Agbakasyon ka kadilaeng? Wino, di ka nagsupli. Agbakasyon akla ang tatang. Ape akadwam ni Paulo. Kaya't ko ayam amu kada kayo. Naimbag nga oras yun, tata. Ha? Yamam mo? Kat sigod matan yamamok ni Paulo. Takalugaran tayo kat ngaron. Yam amok anobyok, tatang. Anya? Nobyo? Ne? Nagkuna amakin nobyo ka? Kathy? Ha? Adan dua nga anak mo. Makinobyo ka pa ilaang? Nakasagana ak amang ibilang kaspudpud no nga anak. Kadagiti dua nga anak ni Kathy. Tata. Saan asikati kasarsaritak, Paulo? Iso mabalin ka di? Aguli magkalaang dita? Ha? Diyak kaya tararamidam, Kathy. Imbis nga'y pamaisam ti atensyon mo kadagiti anak mo. Makinobyo ka pa ilaang? Ha? Kinagatal ti kasta? Oh, saan kitin? Uray ko manubak na ang tipakirilasyonam. Kas kalag bibisin iti lalaki. Tapadamat anak ko rapay tipakirilasyonam. Imbis adag itila anak mo tipakanam. May nayon pa iti lalaki. Hawano na. Agri ka ti panagbiag mo iti kastangar aramidam, Kathy. Nanang, kanayon kami amabisbisin dito'y balay. Awan akanayon makan dito'y. No agdawat kami kada lolo kan lola, ungtanda kami. Oh, anak ko, jak laim pagarup. Nakakaasi kayo gayam iti puder da lolo kan lola yo. Kanayon dang awan dito'y balay. Please, saan ka na pumanaw, nanang? No jak agtrabaho, awan pangalaan tayo iti pagbiag tayo, anak ko. No kasta, agsubli ka manan ijay abroad, nanang? Kapilitan anak ko. Tapno da pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Kantap no makaurnungak iti pagadalyon do iti kolehiyo. Diyak kaya tantaag na dito'y. Naguyong da lola kan lolo. Nimot Auntie Silvia. Kanayon da kami akod dutan. Ungat-mat lang ungat kada kami. Di kay madanagan. At datawa pangitalkak kada kayo itikabsat mo, anak ko. Ha? Sino, nanang? Awanan Umimot ni Kateno dan asawa na. Imbis nga da tayo lang tek na iti kwarta. Uwan nga ron Masurunak iti tayo, Paulo. Gaputa OFW ni kabsat mo, inaarap na matan. Sadot kinti Nagsapol iti mang pagan kan kwa na. Uwan nga Rod. Labdan nyo ida. Pag sinaan nyo kay Deso da, saan nga mabalin nga makiasawa ni Kate? Makiasawa pa'y lang ngamin. Agraraman mat nga makiasawa. Imbes nga da tayo lang tayan ta atensyon na. Awanan Masurunak nga ron. Gumatal mat na niya kabsat mo. Uray kumanubak na ang tipinili na. Saan mo taman nalo lang?
Makitak lang na dyan nga Paulo pag sasawa kay ti Kusto. Parek na aktap no aday wan nandya kabsat ko. Apay no saan kanyag subli di abroad, Kati? Agbiag tayo met niya already ka nag-abroad. Saan? Diyak kayat nga iasakan ka ti amin. Nangrunak at andaduan nga anak ko. Diyak kayat asi ka ti maubliga amang pakan ka dagiti anak ko. Agtinulong ta, Paulo. Kati, Kat si ka ti pangital ka kadagiti anak ko, ha? Total, agdandan na tamutin ka sa agasawa. Kat agpakpakaasiak. Di mo kumabaybayan dagiti anak ko. Tadyak ida maitalak ka dananang kantatang. ala, no kasta ti desisyon mo. Awan maramidak. Ket di ka madanagan. Jak to baybay ang dagiti anak mo. Ay, anak ta ko na kuma. Agnaedan diti balay. Tapno mabantayak ida, anay pa. Apay, di ka pampanunot, Kati. Ibatin dagiti anak mo iti poder tinobyom. Kat babae dagiti anak mo. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsika di nabaybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Apay, di ka mabuteng ang maisagmak dagiti anak mo? Tatang. Patsin nga ta ni Kati ti amana. Bueno papagayam, di uliwayan na danggan ti part 2. Wano pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsika di na baybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Apay, di ka mabuteng ang maisagmak dagiti anak mo? Saan na maaramid ni Paulo ti kasi ti pampanunutan nyo, tatang? Nalaka, ti agin sisingpat, Kati. Ulawin na kalaang da dyan lalaki. Ang muna gabi niya da kwartam. Isungay naram na ka. Saan na pudno day tatang? Pudno! Day tangamin ti madikan ka. Tanamati ka adago si ti daya, Paulo. Ha! Tinisting na ka lang ay naram. Inaklon mo matadagosan. Di kayo mapanijay. Tamang anugundawayan na kayo daya lalaki, siya. Nasingpot ni Tata Paulo, lolo. Agin sisingpet la dayjay. Patpatsin nyo ba? Kat no adon tirinamus dayja tao. Bakit kan ubeng? Awan pilpilyan na. Ha? Isuadi kay mapmapaniti adi ni Jay, wen? Dito'y kayo laeng balay. Nagswerte kat dayjay apaulon? Isuntun ati pauitan ti inayaw. No ijay ti pagyanan nyo. Kasano kami matangay? Kat, adan dagiti anak mo iti poder ti nobyon? Awan, Gigi. Sana palubusan ni tatang. Naimbag no si kasunda naimbag dagiti anak mo ichay. Daytang aro ti pampanunutak. Inggatangak matkit di ti anak ko iti cellphone na. Tapno da pang kontakak kadakwa di ti kabsat na. Nasayaat nga Rod. O Kat, kumusta kayon kini Paulo? Plano min ti agkasar. Apa aman amalpas ti kontratak di ti abroad. Very good! Ay na, maragsa ka nagparakin ka, Kathy. Amok ngamin anasingpat ni Paulo. May bagay na unay ka. Agyaman at Gigi. Sapay la kumatasan tong agbaliw ni Paulo. Ay na, anya ko matipagbaliwan na. Katsigod mo takas dito ugalin na. Nasingpat talaga. Lolo, adda bayadan mi ijay school. Nilulam ti pagdawatam. Ay, awang kwarta! Kay, diintad ko akwartam ngay.
Manumat la jentad mo ngay. Nagbasay. Ikam kay ditapo ko maunta si katipaw-pawitan ni katay. Awanan, naibusan. Impaabak mo manain. Wen, uray pisaw, awan nagbatay. Apay ngamin ngagsugal ka no kanayon ka matamabak. Hoy, ang tala ka man. Napundot ti ulaw. Di pagpungtutan ka mga makatapisa. Lolo, ala ako man tindulin nyo ang cellphone ko, tawagak ni Nanang. Awanan, napukaw, naregreg ko. Thank you, itintad yung akwartami kanya ading ko, Tata Paulo. Awanan yaman na, siya. Nood ka sa pulan nyo, di kay agbain nyo masidag kanya. Wen? Wen, Tata? Sige, mapan kami nga rodan, tabak kamala daw kami ijay school. Sige, agan-anad kayo, siya. Ay na! Kamaudyanan na! Nalpas matlaangan ti kontrata ta dito'y abroad, Kathy. Ay na! Excited ako niya agawid di Pilipinas. Wen nga rod, uray siyak, Gigi. Magagaran ako nga gawid. Ay nakaili kong ti pamilyak. Nang runa dagiti anak ko. Kan siyempre, na special someone. Okay, anya plano yu kini Paulo, friend. Plano mintag kalay sa, Gigi. Wow! Ay no, nagsayang atan! Ay na, siyak to ti maisa nga abay, ha? Saan ka na makiasawa, Kathy? Say-sayangam la ti kwartam iti daya, Paulo. Imbis adag itila anak mo ti bibiyagem. Saan? Tanangala ka pala iti nayon ti pakanem. Sana kasta ni Paulo, Tatang. Anya saan? Kat awan mo trabaho na. Manalon laeng met. Di yu kumamot tagibasitan ti kinatao ni Paulo, Tatang. Tauray na tayo. Manalon tayo, mat. Saan ka di? Wen! Ngam tay kumamot ado ti kwarta na ti pilyam apakiasawaan tapno matulungan na ka. Matulungan nak ni Paulo nga uray manalon laeng. Ay, jackpot yan na ita. Awan ki di babain na. Amo na nga may niya da kwartam. Iso akon ti aram kan ka. Ala? Apay ngaya kasta ti sa udakin ka? Apay ngaya paritan da ka nga agragsak? Managing bubukod mo dagita ka pamilyam? Pati ka kasinsin mo, pakibiyangan da ka? Lapdan da ka iti kayat mong aramidan? Apay akastada? Nasingpot ka nga unay, friend. Siyempre, no dakit dakin ka, itad mo adagos. Kat amang ano panunutan da, ano makiasawa ka? Mapanan kini Paulo ta atensyon mo? Saan mo ida na maikanitan niya manakit dakin ka? Amok ka sa andak akayat paragan ka, Kathy. Nakasaganak ang mangilaban ni tayat ko ken ka. Ikalay sa ka. Agyaman nak, Paulo. Ngam, uray santan san nga agkasar. Agdan natalatan ka sa gasawa. Saan, Kathy? Nasaysayaat mo't lang nog kasarta pa yung umuna. Sa tantob din na. O sige, umanugot akiti dayta. Ang amo ka sana dumaray dananang kantatang ko. Kastamot tanti kabsat kan kakasinsin ko. Ngamawan problema kanyak. Di napatag, makapagsimpatan, Paulo. No kasta, talaga nga kasar dyan, Tatang. Anya pa ingay. Wen Silvia. Agraraman mo't nga minjay kabsat mo ang makiasawa. At dalangarod anak nan. Ngarud Awan mapmapan Padasin nyo ti mapantaguraan kayo. Pagan ano kumamati mapangay, agkasarda ngay si Suda. Nalpasan ti kasarta, Kati. Agnaid tayo ni ti balay. Agdidin na tayon kadagit anak mo. Nga anak kumatan. Uwan, Paulo. Kat agyaman ak unay kan ka. Ngamin, imbilang mo nga anak dagiti anak ko. Kasta ti kinapatag mo kanya, Kati. No asino dagiti napatag iti biyag mo.
Napatigdamat din kanya. Ay, agyaman hak. Naragsakak, tadimteng kay tibiyag mi nga agiina. No saan niya agabrod ni Kati? Pangalaan da ngayon iti pagbiagda. Adda ka no matabangan da pagtagilakwan iti baga si Jay Ilay. Kwarta manan ni Kati iti pagnegosyo da. Kanya pa'y ngay, wana! Pasensya kan. No saan ka pala matulungan naglako ijay ili. Tasi kaswag pa yitanon ko. Tani, panagrarayap manen. Agbunubunak pa, Kati. Uwan, Paulo, awan problema. Saan mo ta narigat taglako kat? Tanumalpas ti panagtatalon. Matulungan kanton. Kwarta man, Kati. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Apay, masapol adamagem no pagaramatak anak ko. Uwan, tamangan no isugal yumanan. Ay na, igatang ko iti bagas. Taawan ka din men kininanagyaw. Kakasi kamen. Mangala kayo ni iti bagas. Tadong mo tilako ka bagas, tatang. Dito yan pwesto ti pangalaan nyo iti bagas yo. Anya? Kwarta nga ro ti kayat ko. Idyan yun ti panagsugsugal yo. Sana nasaya ti kasta. Di kay ikan, ta sigurado mapanmanan iti sugal ti kwarta nga itid ko kada kayo. Mangala kayo ni iti bagas yo ditoy. Dahil takit nga men, ta kundi asawa ka pa lang. Ha? Manipod na kay asawa ka. Awanan, imimot kan. Basit la dawatan mikin ka. Regata mo nga itad. Tatang, sayang titid ko no mapanyula ipaabak iti sugal. Ha! Imot ka kitay! Nagbalbaliw kan, iti nakiasawa ka iti dadya, Paulo. Ison, ti papapalan ti kwartam. Saan ada kami ang kapamilyam? Hello? Manong Greg? Kastoy? Nasayat matlat ta, Manong. Nabayag adi kay mauawag ah. Kumusta kan dita abroad? Ha? Anya dayta, Manong? Kat, adakan ka ano kayat mo nga ituloy ti panagadal mo, Paulo. No siya ka may sa, kayat ko atap na may latpas mo tinarugyam a kursom. Wen, Kati. Pagbalin ng inspirasyon ko, dagiti mangmangag ko itaglawlaw ko. Bareng maawat dakton dagiti kapamilyam. No profesional akton. Anya? Agis eskwela day jay a Paulo? Wen ka now, kuna ni Marites sa karoba. Ket? Gastusan manan ni Kati, ti palagadal na. Kanya pa ingay, wen na. Ay. Ad-adaman nga rodan nga umimot yan akta. Ta-adaman paggastusan nan. Ay, huwag nga rod Imbes sa dagi lanak na ti pagadalan na. Saan ta may ramraman mo di asawa na gasgastusan ng agiskwela? Soron kon! Manong Greg, nakaawid kan? Oh, agyaman ak Manong. Utang ko ti amin kan ka. No saan aga po ititulong mo? Saan ang makalpas iti panagadal ko? Kahit anya nga ay, adan trabaho, Paulo. Agap-aplayak pa lang, tatang. Agawaam tagaplay Tanay, sayang tal daw. Kantap no makabayad kay tiyanak may. Ha? Utang mo ti amin ni tiyanak may. No saan agapukin ko na, saan ka anakaadal? Into nagsweldo ka, itad mo adago si tiyanak may ti sweldom. Tapno makatulong kamat nga uray kaskasanaw. Kasyam kumamat tiyanak may, Paulo. Sa anak pa'y lamang lukati di pwesto. Madidirignak, Paulo. Sige. Agin na ka pa lang, Kati. Kan, uray isardeng mong taglako. Tadamat ng trabaho. Isupay ti may tulong ko kan ka. Patsak nga gimbagak matlaan. Agtrabaho ak tumanan. Apay akas lang ka na yun na maditirik nam. Bakit? Apay no. Agpa-doktor ka langan. Ay, nagtumara ko ni ti agas. Agimbagak matlaan.
Iso asaanan ti doktor. Gagangay laang daytoy, Paulo. Agpakuyog akan kan Chichi. Hindag check up. Ay, diyak ngamin kabalan tagmay-may sa arumwar. Ala! Madlaw anak kapsot ka ah. Wan nga rod. Sikat kayat ko amang kuyog kanyak. Diyak kayat ni Paulo taamangan madamanduktalan na sakit ko. Diyak kayat nagaburido kan agdaan nagtiasawak. Ala! Friend! Kasla jackpot yun timbaga ti doktor. Agkakanat mo't kayam tirikrik na Gigi, kayat ko pa iti agbyag. Diyak pa'y kayat ti matay. Ay na! Anta kaasi ti Diyos, Kati. Ikararag tayo amalasatan na kita sakit mo. Tapno agpaot pa iti panagbiag mo. Juan Gigi, kasano nagiti anak ko namatay ako. Diyak kayat na panawan nagiti anak ko. Ipakaam mo mitasawam ti kasasaad mo. Tapno mo na. Juan Gigi, kung nakadya ko ni bagangam diyak kabalan tagilima di tasawak. Apay akas na tinaduktalan ti doktor. Nabayag ka din nga da sakit mo iti puso. Diyak mo. Nabayagan na marikrik nak daytoy. Kung naklano gagangay la sakit ti barukong. Ngam nakarumat kaya man. Kansan la dayta. Adda kanupay bukol iti barukong ko. Katdakalan. Masapo la maopera. Sige. Agin na naka. Itod mo niti sa bali ti pwesto medyo ili. Tapno makay na naka iti husto. Ipaagas ka, Kathy. Kumusta nga tandyanak talakay? Diyak mo. Tadyak mat makapag na. Nasakit ti sakak. Naopera ka no ti bukol iti barokong na. Kat agkimo ka nun sa. Diyak mo ah. Ay, maulawak mat kami na bumangon. Nagadumag tinasakit ka niya kon. Oray siyak nga rod. Nasakit intiro abagbagi. Nasakit ti barokong ko. Ayan ni Silvia ganak taya. Ay, napanay lugar, tigayem na. Di pala nagawid daya. Kasano nga gawin, katilamlamangan na dagitay nakautangan na. Saan siguro nga gawid na jay? Tatang! Nanang! Umayak man! Ay, di manugang ta, lakay. Sumbreg ka, Paulo! Saan anak halakday ta? Tatang, Nanang, inyagan kayo iti kaninyo. Oh. Agyaman kami, Paulo. Ay na, kumusta ni Kate? Masakit lata, Nanang. Linawas ti pa nag-chemotherapy na. Kahit dagiti ubing ay. Napanda nag-eskwela, Nanang. Ay, Pangalalaan da ngayon iti allowance da. Da masakit magtanti na da. Isyak, Tatang. Di kayo madanagan. Tadyak tupulos baybay ang dagiti agiina. Tata Paulo, agyaman nagtasimang patkan ni Nanang. Apay, anyat na pasama kininanang nyo. Sana nga gangangas, Tatang. Ay, ayatan ka. Kathy. Iswa sige. Palubusan kan. Tapno awanan ti marik na masakit.
makainanakan. Katong palag ti karikan ka. Jak tupulos baybayan dagiti anak mo. Taimbilang kumatan ita nga anak ko. Nakapsot kami, kininalang iyo. Saan mi na maitad ti kasapulan dagiti apo ko mi. Barok, Siyak ti makamu kadagiti agkabsat, tatang. Pagadala kita. Ket jak to ida baybayan. nakasigsigpet ka manugag. Uray sana nagtaon kan kadagiti apo ko mi. Imbilang mon kaspudpudno nga anak mo. Kat pagyamanan mi da ita, Paulo. Kat pakawanan da kami kumabarok. Gapo iti panang tagtagibasit mi kun ka iti kanlabas. Ado, tinagbasulan mi kun ka. Sorry. Barok. Tatang, saan nyo na panunutan dayta? Si kalaangan, tinamnamaan miya makatulong kadagiti apo ko mi. Tanakapsot kami matan. Kan awan mo ti manamnama mi kan ni Silvia nga anak mi, tanakabalod mo tan. Gapo kadagiti nagado nga utang na. Isungagyaman kami kan kabarok. Pakawanan na kami kuma. Uwan. Nanang, tatang, napakawan kayon. Isualipatan tayo kumanti na palabas. Kat ulitek nga ibaga. Jak to baybay anda kita po kuyo. Itad kunto amin na kasapulan da. Kat pagadala kita, aging ka iti kolehiyo. Di tay tagibasitan, ti kabailan, ti pada tayo a tao. Taamangan no isudan to di makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno papagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ada ka din napatig nga ibagam kanyak. Ay, piman kamat, Manong Pablo. Kastoy ka dilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat niyag taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabailam nga roda pagadalan ni ti kolehiyo ni Karen nga anak mo. Nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo. Ikarkarigata ka pagadalan ti anak ko. Para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nong? Ay, wanggayam, awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay. Kasangay je ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Wen ading ko. Umay kamin to kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidan. Sana pasig anateng ti sidan nyo kani Karen nakanak ka. Imay kayo matgayam niti birthday party. Insan Karen. Wan insan Joel, inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapno kikita tayo diti pasken. Nabayag namin na jak nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka matan na mapapan iji balay insan. Laplapdan nak namin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na.
Ama bisinanak lang iti balayo na mapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Uwan insan. Saan na kahit ni Nana nga mapanak iti balayo kin Uncle Pablo? Ay, Oh, apa nagsinnaay ka? awan insan Joel. Di mo latalikas kaso ti bagbagan ti Leslie, anak ko. Tatang, Kas kailangan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay kapsat ko. tatang. Nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal kanya Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen, anak ko. Nasapa kami ngamin anaulila. Siya tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo nantim. Tatang, Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputa nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin antim Leslie, anak ko. ngam no agsasaon niya Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adi mulatan ni kaskaso dagiti bagbagana. Tikit di panagadal mo ti pangpangrunang. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasakbayam. Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya kumatyarami dumi jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, Nanang. Ay na, saan ka mapmapa ni Jebalay da uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo't ti mapanagpasyari di balay da. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapmapa ni Jayan. Nanang, Agtalinag ka lang diti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ading Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Nagkapwa maya. Napan ko pinasirjay talon ko. Apay aya. Ay, kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangin ti family house. Tapno mapagnumarakmag. Anya? Apay nga ilako ta? Kat pag nanaidan mi pailaan kinikarin niya anak ko. Pundat na gitinagawanan na naganak ta ti sular kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numar iti family house? Iso nga ilako talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino ngayon ti pag naidan mi kinikarin, no mailakon ti solar kan balay. Agnaad kayo langan ni taltalon, Manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya? Agsapula kiti bayar kat ilako talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mo't nga agparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiag yung agasawa. Uray pay, Manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti dayja balay. Di mo kumamot bukudan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mo, Leslie. Wen, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house, May. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tagnumar o nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel, May. Da kayo ngagkabsat ti mangurnos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukudan ng ti family house, May, Uncle. Nasingpet ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinangpadal ken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang nagsakit tinakam mo kini Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukudan na ti family house, May. Kaya't ko nga ilakunan tap na damot manumar ko. Kabsat yu day di tatang May, auntie. Pangaasi yung.
Ang lukuyan nyo ni Manong Pablo nga ilako ng tisular kan balay ang napanawan dagiti dadakkel mi. Nay, apay kayat mo nga ilako ti sular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. At dangar pangaramata kiti kwartanti. Anya, itaman pa ya kasapulam ti kwarta ket nagbaknang kayo iti asawam. Ay, basta kasapulak ti kwartanti. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi ah. Leslie, Nakasaritak mo na Uncle Juan nakabsat na dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan tinamdamagag kan kuana. adda kada kayo nga agkapsat dayta. Kasarita man na imbag ni Manong mo Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngamdi na kayat nga ila ti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ilako ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnaidandakan ni Karen. Agnada pala di taltalon na. Ijay mo da kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na? Ura na Uncle mo Juan. Kaya't nilisli nga ilakon ti family house yo. Ay, saanin ang makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house me. Kahit tanya nga ron ti plano mo ita, Pablo. Jak ilago ti family house me. Kapunta pag nanaidan mi pailakin ni Karen. Sa maysa, saan pa analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie nga ilakot ti dagaken balay. Di namat madagdakamat dayta idi. Uray siyak nga ron kat mas daw iti dayta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan dito balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amailakon ti family house me, ante. Pimasyar ka mat diti balay, Insan Joel. Wen, insan Karen? Sinampot ko timay ditoy. Kaputarimor ni Nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, insan. Ayan Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na nagiti mo lami anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan mano aklaan nga may pa-share diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan. Anya? Inaldaw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga't ibagbaga na kin Uncle Pablo. Kaya't ni Auntie Leslie nga ilako minti family house. Tapno adda kan umot bingay na. Anya? Kunakman no amom day taba naginsan. Jak amo insan. Ti amukla kat kanayon ama pa na sugaran ni Nanang. Ha? Agsugsugal ni Auntie Leslie? Wen insan. Kanayon pa napudot ti ulo ni Nanang. No kas di maabak iti sukal. Ay sus. Pampanunutek pa yan tagsar din agadal. Kaputa makurkurangan akmat din iti pagbayad ko di pagkadalan. Imposible day ta, Insan. Baknang kayo. Ape anak ko na mamakurkurangan kay ti pagbayan ni Jeskulaan. Kurangan tit itod ni Nanang allowance ko insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapom, Joel. Ape nga itala sumangpet ka. Ako. Napanak iti balay da Uncle Pablo. Di matimbagakkan ka saan ka mapmapa ni Jebalayda? Nilang matkari nakasinsing ko tinakasaritak. Gaputawan mo ng Uncle Pablo, Nanang. Kat! Adda ka di imbagbagam kadakwada? Anya kumangay tibag kadakwada, Nanang. Di may papaniti pa nagsugsugal ko. Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang. Kaya't ko na may lakot ti family house me. Tapno addan to aramatem nga gadal. Apay ka din, Nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anas kan pala nga ilako ti family house yo.
Saan ka di nga do ti kwartayo, nanang? Saanin anas ka ni ilako pa iti family house yo? Kaputa pag nanaidan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot! Agpapada kayo iti rason! Pudnumat, nanang. Saanin anas ka ni ilako yo pa da family house? Kukon da da Uncle Pablo. Kaputa damot ten bukod tayo a balay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ti asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Uray siya, kat jakmeten makikita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngam no apay akayat pay ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di nala mapanunot. Asikatin ang tulong idikin kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kay di sing-singir day taken kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpit na kiday. Kaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto ta karintaran na kan nga ilako ti family house yaw. Manong Pablo, adan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya? Nakisarita kan ti umay kumatang iti family house. Itinto ta sa anak pa yung manugot. Una, dakkel mo ti karbang akiti balay kan sular, gaputag kab sa tamat. Jak umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti sular kan balay. Napatag kanyak ti family house. Aha, kaya't mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan napod no dayta, ading ko? Nawaya kayo latta nga umay ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangadang ko. Jak kayat dayta a desisyon mo, Leslie. Di mon pakibiyangan ti family house tayo. At damutin bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiagyo nga asawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apay nga gragot kalaunay amang ilako iti family house. Leslie, ibagaman kanyak ti rason. Sumbatan nak. Anya ti rason. Tapay nga gragot kalaunay amang ilako iti sular kan balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikutam ti kwarta. Kat nagbaknang tinakay ka mga mapamilya. Anya nga tano. Isingir ko matken ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong. Jakon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo. Tatang, mabantay yung balay daan ti Leslie. Itamot laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni Insan Joel. At kanu sana na sayata mapaspasama kita ijay. Anya? Mabantay yung balay da, tatang. Mabidlaeng, tagpalusak anak ko. Anya tinapasama kating ko. Apay anaibos amin ang dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya? No jak mataramidan na ita. Ipabalod dak. Ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawa. Anya? Pasensya ka no limod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie? Pinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagbababayak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na kuma. Ading ko. Saan la dagiti gamit ti may day nana? Nudikat alaan pa yan ti bangko ti balay mi.
Anya? Awan ti pagnadan mi ni Joel. Kan siguradong agsardangan ta anak ko iti panagadal na iti kolehiyo, manong. Mala. Imon pagparikutan day taading ko. Mabalin yo, tumiyan ni Jibalay kini Joel. Katsak matan ti makamoy ti panagadal na. Nakababayin matkan ka, manong. Nakasingsingpot ka. Sinadaan ka lata tumulong kanyak. Agkabsat ta, ading ko. Awanen ti sa baling agtinulong. No saan adata ngagkabsat. Anyaman ti dumteng apan nubok iti biyag, dagitin tulatag kakabsat tagbibinadang, itirika kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Hello kagaya, may payan kayo manan iti baro nga episode itagundaway ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablaawan meten ni Casey Den di Tapia Sevillasies Pangasinan, Jonah Labugan di Malaysia from Leti Labugan, ni Immaculada Santos kani Jackie Claro. Kati tayong nga dendenggan ti episode 380. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Dahito ka diti balayo, Mateo? Nagdakal. Nagbayag kamat nga minan nga awisan nga umay dito eh. Ngam kanayon mat nga one time mo. Ne, ang daman kaya mo sa ngailim, ading ko. Aywan mano, iso ni Abi. Gayom ko. Abi, iso ni manong ko Jerry. Hi. Adagayang kabsat mo agwapo, Mateo. Nangaw ka gaya mading ha. Ay, sige ha, panawan kayo pa. At ang amin nagururay kanyak di tarwar. Sige manong. Diyak ngamin impagarot. Adagayang kabsat mo agwapo. Ay, true. Ngam sorry kalaing yan. Namin, ada nobya na. Ha? Ay, sayang. Ngam di pa'y mo't nagkasal. Kadapay namnama. Anya? Aday ta ka man na Abi, friend. Tunggalak kita ta. Ni manong ko tikanayin mo sa ludsuden. Kinunakmat kin ka, Abi, si iti ayan tinobya na tayo dyan. Pakpakumusta aklaan mat. Saan mat siguro adakas no crush ko ni manong mo. Ay na, isardeng munday tang arapaap mo. Tamasakit ang kalaan. Ay, wen, umadanin ti birthday. Umay kantoy di balay, ha? Sure. Kaano ka din di kasangay mo, friend? Pasensya kan, friend. Naladawak na imay. Taado ti sambot ko nga inaramid iti trabaho. Agpasudnodak ko man, Ket. Kung naklakid din o di kan makaumay. Di ka ka din agpasugnod, friend. Uray ta dakon. Aywan, ada ka din ni manong mo at Cherry? Ket siyempre, mabalin ayang awan di kabsat ko itakasangay ko. Talaga? Oy, di ka pa ilang gragragsak. Takadwa na tayo suntubi nga ipag ko. Ha? Ay, kunak no nag-breakdown. Ay na, di ka nagarapaap. Di na ka mapansin day dyan. Tadakit nga rudnubya na. Grabe ka man. Kahit ayan da nga rod itinobya na. Rimuardan, intulod ni manong ko tinobya na tada trabaho niya. Adun tinainom mo, Abi. Di mo unay, tama nga no di mo ka ba ilang tagawid. Bay, anak kadilatan, friend. Sana bale, tanayra na day off ko intun bigat. Wala,
Ngam di mo kumaunay. Nabartik ka. Relax ka lang, kadi. Kabalak pa yung matibagi. Man, di mo pagawitan na abi. Ditoin balay amaturo. Madlaw ang nabartigan. Ngun nga rot, Manong. Kastamat lang ko matibang akin ko na. Kabalak pa yung matagmaneho. Di ka nagkagkad, friend. Narikatin. Patapay mapasamakin ka di tatanan. Kan may sa, ni Manong kun mismo tinang ibaga at ito'y ka na maturong. Oh, thank you, Jerry. Concern ka matgayam ka na. Ay na, Manong. Di mo ko may kaskaso at ibagbaga ito'y gayam ko. Naulawan. Sige. Panawan kayo pa ya. Taas si kaswag dagiti sa ngailik i Jerwan. Jerry. Jerry. Abi? Apa yung ataka dito silid ko? Hindi mo ko na napagkadkadan na pailang ang Jerry. Sana ka di anapin kas, Kuha. Please, Abi. Rumor ka dito silid ko. Di ka danang tawan sa bali ang makamoy ti daytoy. Sika, kansyak laang. Di ta ibagbaga iti uray asino. Abi? Manual dawan nakaslawan gaganay gaya maabay. Kan pasaray makitak ti panagbakwar mau. Agpudno ka man kanyak. Masikog kan samay. Wan, nanang. Kunak tupay kait. Di mat kunam ngawan boyfriend mau. Kasanwa nagsikog ka. Asino tamat ti sikog mau. Nanang pangaasing mo. Didak ko man ungkan. Saan na bali ta kabaelak apadakkilan to ti anak ko nga uray awan amana. Uray kumaano inyam ammum kanyak ti ama ti sikog mau. Saan ang mabalin nanang? Ngamin, umadanin ti panagkasarna. Anya! Agad apay nga ron ngay manugot ka nagpasikog kan kuwana. Saan yun ang problema ang dayta nanang? Tinapatag adan anak ko. Diyak pagbabawian ti kastoy a sitwasyon ko, nanang. Ni Mateo mawawag. Hello, Mateo? Mat ko naman. Sana, Mateo? Kasla akla nagbus ko launay no ibalikas mo ti si bubukalanagan ko. Nagala sa dinggan. Alawanan, Mat. Ngam apay ni mawag ka. Anya nga apay. Oy, babaita. Nalipatam ka din. Itati ka sa limanong ko, Jerry. Ha? Di mo ko na nalipatam. Kat sikat ikaw na nga inawis ko. Mat, pasensya kan. Ngam madi ngamin direk na kita. Kaslag kakapsutak. Diyak ka ba alam ti dumar ay itikalay sa ni manong mo. Ha? Apayin nga eh. Mapan ka nga rin at pa-check up Wan, mapanak tong friend. Mano na bulan din na palabas. Manipod-impod no mamasikog ka. Nga maging gayta. Di mo pa ila ibaga no sino ta amati sikog mo, Abi. Talaga ka di mo kaya't nga ibaga no sino tinakasikog ken ka? Sorry ang talaga, Mat. Awan maisungbat ko iti dayta. Sige. Di ka pa ila pilitin ita. Tadyak kaya't ma-stress ka. Naimbag ko man no saan ka masikog. Agyaman nak tamaawatan nak, Mat. Ay, wen. Ada ka din na panunot mo anagan ti ubing? Awan pa'y nga rod. Tadyak pa'y amo no babae wano lalaki ti sikog ko. No kaya't mo, ipa-ultrasound mo. Kuyugin ka. Ha? Sigurado ka? Alaman nga ron. Agyaman nak, friend. Manong,
Agdua atawan metan di napalabas. Manipo di din nagkasar kayo kinimanang Janine. Nga maging gayta, awan pa anak yo. Ay, awan pa nga ro dating ko. Sa bagay, sana pa siguro at tiyempo. Adan to siguro lata amanong. Aganos kayong aguray. Awan na di. Ne, adan sa akin dilakad mo ah. Nakapalis ka man. Ay, wen manong. Mapan ko man sa rungkara ni Abi. Itad ko man do'y pasarabok para itanak na. No kasta. Adan asawa na jagay mo. Awan asawa na manong. Naganak abalasang. Ket aging gayta, di na pala imbaga no asino tinakasigugken ko na. Di na kahit nga ibaga. Ilimlimad na. Ha? Manuti tawan di anak nan? Agduantun manong. Kasta gayam. Jak amo kasta tinapasama kitigay mo ah. Kasano ama amuam, kasan meten nga umay dito balay. Wan nga ron. Ala, panawan ka pa yung manong. Tani, aldawan. Itagas ko lang to'y pasarabok iti anak ti gayam ko. Sa agdiretso ija opisina. Masikog gayam ni Abi. Asino nga ti ama ti anak na? Amangan mo't no. Oh, mariribo ka na ka. Tsaka mo ti panunutag. Adda na pasama kiti nagbaitan mi idi kini Abi. Ngumjaking bagbagay ta sawak dayta. Ay-ayatak ta sawak. Ngamno apay ang nagpailoyo sakit iti sulisog iti daydi arabi eh. Oh. Amangan mo't no siyak ti ama ti anak ni Abi. Jerry, love. Maturog ka na, rabiin. Apay akas lang ako nagtipang panunutan. Ada ka di parikot mo? Awan, love. Awan. Ala, maturog tan. Narabyan ka matasimang patanak ko. Malaking ka mga nun, nakaturugan ta anak mo. Pasensya kayo, nanang. Nag-overtime kami ngamin itay ija opisina. Nalahing ka nga ron mga nun, tamangan numakariing ta anak mo. Kat sa pulan nakadagos. Di mo tuman masangot ti mga nun. O nanang, agpuloy sa klabiit. Nay, adaawag mo anak ko. Sige, nanang, sungbatak piit. Jerry, apay nga mawag ka. Anya ti masapol mo. Parang kunak. Sika siguro taday baga na kanyak. Ha? Ni, awan ang mukha nga bagakan ka. Kan pang nga asim. Adan asawam. Di na kuman awagan. Ang mga nupagimunan nakti asawam. Agsarak ta kuma. Kahit kakasarita. Ha? Awan ang mukha pagsaritaan ta, Jerry. Pang-asim ta din akong awagan. Bye. Apay akala at ngay mawag kanyak ni Jerry. Ha? Isumanan ti umawag. Jak sungsung bata. Apay mano, anyat mapaspasama ken ka. Manungal dawan ang kasladi ka makaid na. Ada ka di parikot mo? Kahit ko kumama kasarita ni Abi iti personal. Ha? Apay ni Abi mano. Kan, di mat nakasarita mo ni ti cellphone. Tay nalamkat nga ron ti numero na kanya. Jak nakasarita na imbag. Tamadlaw alikliklikan nak. Anya? Ne, apay kumangay aliklikan na ka. Itaan niya aga po, manong. Ni, si kamat gaya man. Umuna ka, itaman pa'y apin masyar ka. Kinanlaan na ka. Agyaman nak. Ay na, tsakon impakpaka mo ti umay ko. Tapos masurpresa ka. Oh, ayan tayo anak mo nga. Apay jak makita dito balayo. Ingkuyog ni nanang ijay ili. Ada kaming kahit ko saludsudan kan ka, friend. Ha? Ni, anya day ka. Agpudno ka man kanyak.
Asino talaga ti ama ti ubing mo? Jaket ko mapanunutan. Ngam kasla, mapagsusurot kon ti amin. Ha? Alan, Fen, ibagamon ti agpayso kanya. Kinapod nun. Marigrigatan akmatan ang mangilimlimad iti amin. Panawan siguron, tapno maamuam ti agpayso. Ni manong mo a Jerry ti ama ti anak ko. Anya? Kasano na pasamak tayta? At ang relasyon nyo iti kabsat ko, kasta ka di? Awan. Ngam iti naudi nga ipapan ko iti balayo. Idi kasangay mo. Adda na pasamak iti nagbaitan mi. Kat nagbunga dayta. Anya? Ngam manipod itin. Diyak ko nagparparik na iti kapsat mo. Diyak kaya't ariribukan. Taadakit nga rudan asawa na. Ala! Kat iso nga inlimad ko ti amin. Tadyak kaya't amadadaal ti relasyon da iti asawa na. Ngamin, basol ko, friend. Impamuspusak ti amin. Tapno masulisog ko ti kapsat mo. Anya? No kasta? Pudno timbaga ni Abi kanyak, manong? Ay, Jack ilibak matading ko. Wen, ada napasamak idi ka na kami kini Abi. Ngam Jack impagarup ang nagbunga. Kat, kasano nga itan manong? Nupudno nagtaot kin ka ti anak ti kayim ko. Suportaram. Takaasim at ubing. Jerry, anya ti kayat asawan tinangag ko. Love, Pudno ka di tinangag ko nga na si Kugam. love, agpalawagak. Kunak man no ayayatanak. Nga maapay ang naramid mo ti kastoy kanyak. Janine, love, nabayagin napasamak na ijay ka na... Inalilaw nak Jerry! Janine, mabitang! Janine! Ala, surutim ta sawa manong. Agpalawag ka kinkwana. Ito tanay sa laysay kunti si bubok ka lang napasamak. Sabay ko tamawatan. Gan mapakawanak. Sorry, no nagpasulisog aki ti day di babae, ti day di arabi. Ngam, saan na pulo sana ulit day di love. Patyan na kuma. Kat, anya nga ruti planom iti anak mo. No, okay lang ka. Suportarak danak ko. Sana problema day ta kanyak. Awan basol ti ubing. Iso asike. Palubusan ka amang suporta ken kuana. Ayayaten ka. Iso ang mapakawan ka. Sana balit na naglabasan day ta. Oh, agyaman nak, Janine. Jaklay pagaro pakasta tinapasama kanak ko. Anya tinaskan nga aramidak, nana. Ay na, di mo mabalin ay himot ti ubing iti amana. Adalat ta karbungan na kankwana. Ngam amangan no tagi ko andan ti anak ko. Nang runakit damag ko nga awan pa'y anak de iti asawa na. Saan mo't siguro anak ko? Nana, Pagsaritaan nyo adwa day ta. Nuan niya ti rumbang nga ramidin nyo para iti anak yo. Agyaman nak. Tapinat gamdikid daw kung hagkita ta. Jerry, Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Kahit kula pagsaritaan ta ti may panggapit anak mo. Anak ta. Kunak ko ma. pasensya kan, Jerry. Di na kami kumanriribukan. Agtalinaid kumalatan apalimod ti amin. Akas itinaglabas adwa atawan. Ngam, di mo mat ko maipaidam kanyak ta anak ta. Nang runa, kat awan anak mi kini Janine. Kinapudno na. Di na mabalintag si Kog. Tadla problema ti matres na. Iso akayat namut amakita ti ubing. No kasta. Amunan ti may papan iti ubing. Wan abi, imbaga akong ti amin kan kuana.
Nasimpat na Janine. Maklon na ti may papanitubing. Kahit na kano ang makita. Pangasi mabi. Patgam ko matitarigagay ko. Kat, pasensyagan. Lawan na itultulong ko kada kayo. Kadyak amon tinapaspasamak kin kay tilasod ti dua atawan. Manipod adda na pasamak iti nagbawitan ta. Aklunak. Intanam ko dagos kin lipat dahi ti napasamak iti nagbawitan ta. Kaputad dakit nga rodan nobya kidi. Ala, di mon ipalagip day ta, Jerry. Kaya't kumatan nga itanong kan lipat ti anyaman anapasamak kada ta iti. Umdasan ti anak ko nga adda kanya. Kamaudyanan na. Nagsangot amot laangan, Abi. Sorry, Janine. No anyaman tinapasamak iti napalabas. Awan panggap ko amang riribok kada kayo. Kinapudno na. Nasa isaya at kumano agtali na udlaangan alimad ti amin. Kaya't ka kumamataguraan. Ta, aklo na ka nasakit tinakam ko ididamo. Ngam, amo ka awan basol ti ubing. Kan may sa, amo ka jak tupulos may paayan iti anak ni Jerry. Ngamin, siyak ti ada diferensya na. Kat agyaman naktasaan mo nga ipaidam kada kami ti anak mo. Italaang manan ang makitak ti kinaragsak ni Jerry. Nupay nasakit para itibiyang ko ti kaadat anak ti asawa kiti Ruar. Nga masapul nga aklunak. Tadaditan. Ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan ken ka, Janine. Saan mo napanunutan day ta, Abi? Tan napakawan kayon adwa iti asawak. Oh, asino di mawag? Ni Greg. Ay, tay boyfriend mo feeling gwapo? Hay! Naka-feeling da dyan, nobyom. Panagrik na ket ag gusto amin na babae kan bading ken kuana. Surun kon? Nakiwin na suwasan. Tanamuan na nga adda anak ko. Naimbag man, tayong pakita na nadagos ti podnong ugali na. Saan mo deserve ti kasya klase ti lalaki? Ay, nasaysaya at sapay kit din adya kon maki-boyfriend. Ipamay saklatan ti panawon ko iti anak ko. Kat, no dalakid din na sayat a lalaki ng agdaton ken ka, apay kit din na di ka makinobyo. Ubing ka pa'y mat, kat napintas ka. Di mo pa kadanakan ti anak mo, taadu kami ang mga ayat ken kuana. Janine, love. Agyaman na kiti kinasingpit kin kiniman nakaawat mong asawa. Naklon mo, tinapalabas ko. Awan na pintas sa mapasamak no guraan ka, kan apaan ka. Ingkanto man kiti alaan manan ti anak mo, takailiw ko manan ang makadwa. Ay, wen. Intiks na itayo mapangkualaan ni Balong. Tamakumikom ka no. Madama nga minti pa nang ipagnanay ti papeles. Para iti panagkasarda iti nobyo na. No kasta, adda nobyo na? Adda ka nun. Yaw awis na nga rin ti kasarda. Ibaganan to kanunoan niya apetya. Kat nasayaan nga ron ano kasta. At least, nakasarak matlangan iti lalaki amang seryoso kan kuana. Agabrod kami iti asawak, Jerry, Janine. Kitda kayon ti pangital ka kinibalong. Tanakapsot matan ni nanang. Sige. Awan pagdanagam kinibalong. Ta saan mi abay-bayan, Abi? Wen, Abi, napatigunayan kada kami ni Balong. Di mi mabalin abay-bayan. Ipatag mi iti kasta unay. Agyaman na kada kayo, Janine. Jerry, sana bale, taka na yun nagto ti umawag iti anak ko. Naglabas ti tawan di makkel ti ubing ket nagtinulungan da Abi ken Jerry as sinuportaran bayat ti panagdakkel na. Nadan met iti limang anak da Abi ken ti asawa na. Isu nagtalinaed ti ubing iti puder da Jerry ken Janine. Ket tunggal agkikita da naragsak dalata asa nga pamilya.
Alaga gayem di tanti nagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa.